i-gender-based violence vele i-gender yona iyini njalo singayenza njani emacekubani esingawafanana ukuthi sincedisane ukuqedele udaba lwe-gender-based violence. Bekuzaba kuhle ukuthi kube labo baba labo babekwazi ukuthi i-gender-based violence vele iyini. Ngiyakubona ke anti abantwana bangabafana kuyabayekela ukuthi bahambe bebe kusuku abavele ayifune bepheki nilabangamankazana lethu kumele bathanyele bapheke bathulile njalo njalo lilaleli uboleko nokumele sebenze emakhaya khona ukukhala mina ngokubona kwami ngibona ngani kunjani yiko ukuqina kwenza ukuthi abantwana bangabafana bezibone abangamankazana bengaphi abantwana bangabafana asibafundisi ukuthi ungathatha kumele ukuthi umuntu ongumama umphathe njani kodwa bangamankazana siyabafundisa ukuthi hayi ungayinda emendweni kumele ukuthi laloba sibathethisa sithi uzanyanisa emendweni yabona kodwa abantu bangabafana sicabanga ukuthi vele bayakwazi yonke into anti ngoba nje sibatshela ukuthi hayi wena uzanyanyisa lapho uzathatha khona ukhona uyalefethisa umntwana esitshonja indaba kodwa ngiyabona mama lapha anti abangamankazana sibathethisa sithi uzanyanyisa emendweni abangabafana zake sibathethisa sithi uzanyanyisa lapho uthethe uyabatshela yini ubaba njalo ukuthi bathe sobaba bakathi silabo sekuyisikhathesi abasayenzi okwakudala okwendulo babe bebalaya abantwana abebehlala labo kuthiwa kungale esihlahleni sabobaba emadwaleni ngale bekhulumisana labo ethi mntanami so ungayenda so ubeke lokhu ungathatha kufanele wenze so umfazi ubamba nje so njengathi silaya abantwana bangabafazi. Alright. Kule ndaba yokuthi ade ngikhuluma ngakho ama-gender roles esikhangele ukuthi umntwana wenkazana ekwenze esikhangele ukuthi umntwana engazi umfana engakwenza. So umbuzo wami ula ekutheni thina why sicabanga ukuthi abantwana bangabafana akumelanga batheki akumelanga bathanyele akumelanga bafunde ukwendlula ukhona sithi lapho phakathi ukuthi ungathi hayi umntwana ongumfana angafundisa Vela abami abantwana lakhathesi ungazofika egumeni uyakwazi ukuthi uyabamba noma ngumganu noma yini uyathatha ayigezisa ngoba uyabe etshengisa ukuthi lo mfazi azamthatha uzambamba emtshengisa ukuthi lapha angafundiswa ngakhona kusuku noma kuyini vele kantshintshisi eziko uyangena xa mina ngibhizi kumbe umfowabo oyinkazana ebhizi esenza olunye ulutho uyakwanisa ukuthi ethi sisi kuyini okwenzakalayo la sesilambile thatha imbiza ayifake eziko khathesi songimtshileyo uzasale kuphekela ubaba engakuphekanga ngoba vele ngabafundisa ukuthanyela igumu uyambona ebamba umthanyelo engena ngoba wenzela ukuthi lo mfazi azamthatha amqondise lapha abetsheke khona lapho angazange afundiseke khona abekwazi ukuthi i-smartness seyafuneka ukupheka kuyafuneka njalo kuphekwa so kanti uzakhangela ukuthi yena angakuphekela umfazi xa ususidla idoti ubusukhona usukhomplen into yaziwe la ukuthi lamhlayelele phansi umphathise mina ngibafundisa ngisithi khona uzamphathisa lanxa ephathekile kumbuye ekhululeka ungatshiyi indlu sitshengisa ukuthi vele ayisela abantu ngoba wena nguwoseleyo phakathi indlu yakho nguwe wena ophakathi yikho soye ngikufundisayo futhi engikuthandayo ngoba yabe ngikwazi ukuthi umntwana womfana sikutena kalazo izandla zokusebenza khona emasimini ngiwahlakula amankazana yibo abaqalayo kuyangena thina sisala sisapheka silandela ngezinto zokudla lapho siyabe sizakhempa khona emasimini kwenzela ukuthi vele asukumise umuzi wakhe ukwanile uphutsha ukwanile. Mina vele ngizange ngiphume umntwana oyinkazana so ngangivele ngilabafana bodwa so abantwana bemvele ngibafundisa ukuthi ekuseni umuntu uyavuka ethanyela ekitchen ageze imiganu uyapheka even lakhathesi bayasebenza nxa bebuyile ekhaya khwampana siyafika sivele emasimini omunye umbone ngene ekitchen echitha umlotha omunye uphuma lemiganu omunye uyapheka lapha siyahlanganisa ngavela ngabatrainer njalo
ngiyangizwe labakhosikazi babo bebuka uzwe bethi umeme mina ngathi ngiyathatha iwashing yenu ngene endlini uyapheka ngithi ngiqeda ukuwasha ngifike ngidle ngathi ngithi ngiyaklina endlini uzambona edobha i-iron board uya-ayina namama abantwana bonke nje emsebenzini yangikhaya abomama ayamboni uhlupho. Mina vele ngokwami ngaqala ukuzuza abafana baze baba bathathu. So ngasho ngabafundisa ukuthi nxa ngekho lizageselwa ngubani imgani lizaphekela ubani. Ngohlala liyenze nxa ngikhona ukuthi bafunde ukuthi babe bepheka. Bafunde ngibe ngibalandelela ngibatshengisa ukuthi lapha yenza so, lapha yenza so. La khathesi bathethe vela kula problem kumalokazana khona ngayo. Bayapheka nxa umalokazana engekho vela sozifica i-change endlini. Ya mina ukuthi vele ngangithethwe umuntu engathola naye ngikwefundisiwe ukuthi vele abantwana abangabafana akulankazana akulamfana. Then lami abami labo ngabayenza njalo sokuze kwafika even kumzukulu. Ngane umzukulu wami ongumfana ungcono kakhulu kulo inkazana. Umfana uyakwanisa ukugezisa, ukuthanyela, ukukoroba lobe kitchen lobe endlini konke okudlulwa inkazana. Even abathetheyo labo vele bakwanisa ukupheka umfazi la esenza okunye. Laba esingabafundisanga abantwana thina sithini ikuvelela ngaphi njalo wayesikubona kuqakathekile ukuthi abantwana bangabafana bayelusa babe phandle kodwa bengayenzi imisebenzi endlini. Abangamankazana bayenza imisebenzi endlini kodwa bangaphumeli ngaphandle khonokho ukuthi siyabe sisithi bangabuyiswa kumnyama. Ngifuna ukuthi sizwisise ngokuthi andisifuna ukukhuluma nge-gender based violence. So sifuna ukuthi nxa sikhangele ekukhuliseni kuze kufike phezulu ukuthi abantu emakhaya kugcine abantu sebehlukumezana anti labona. So kumele kuqalisele phansi kuqalisa kusiya phezulu. So singaba layo umunye ade ngaphakamisanga mama eleqhiye bona. Abantwana banamhlanje abasafana labakudala thina isayizi zethu thina abantu abadala. Abakathesi abantwana kabasatsheleki balenkani baroda abanjani vele umntana wakho ngaze ukumtshele lutho. Yena umntana wanamhlanje ufuna yena akutshele lokwenza not ukuthi wena umtshele okwenzayo. Thina sakhula sihlonipha abadala, sakhula senza imisebenzi yethu, sakhula senza konke silalela abazali bethu. Kodwa intanga yanamhlanje usukela even bona abazukulu labantwana bethu bona abancane kungabazukulu hayi sesithwele nzima siyaginqa thina gogo. Isibona sinje hayi siyaginqa basigingisa abantwana abasalaleli umntana sefuna ukwenza intando yakhe. So hayi kwakudala la namhlanje abantu abanamhlanje sokulomehluko kakhulu ngoba intsha yakathesi hayi abantwana bakhona abalaleli njalo badelele abalanhlonipho. Ungazi ukuthi uyamlaya njani umntana yakathesi hayi vela kuhambe. Bonke abangabankazana labangabafana bonke abalaleli futhi abasathumeki. Yikho esikuvumelana sonke abazukulu abalaleli. Kuya ngokuthi ukuphiwe njani. Abantwana uyakwanisa ukumfundisa wena nti uthi noma umfundise njalo vele abona ngani wena uyamhlupha. Kunje lami ngilabantwana mina labantwana abayi-2 umfana lenkazana. But owami umfana usithi nxa umfundisa athi wena uyamkhathaza. Kunje kade sangisahlali layo. Sikasehlala kogogo ngesizathu sosala sokuthi ngizathi ngiphumileyo mina ngithi salugezisa salupheka kumbe hambe edinga imbuzi noma khona ukudinga imbuzi kwangikhona okuyikho kwakhe ebevele ngakufuni. So mina ngibona ngani ukuthi kuyinhlanhla kulabo bakuphiweyo ukuthi bona kibo balalela kuya ngomntwana ukuthi yena unjani. Ngoba ungazi umfundise ke kusehlula. Sebafundisa vele ngoba angeke phela ngithi mina nginje ngiyathengisa ngisemsikeni ngithi umntwana ongumfana esele ngithi ngizabuya ngimphekele yabo umfundisi asale kwenzela but umthole ngekho ezenzela kwakhe. So ukuthi kuya ukuthi kuphiwe njani kuphela. Okay. Sizabuya endaweni nale eyabogogo labazukulu abahlupanayo ngoba kanya indaba ehluphayo. So
I-gender based violence anti yikuhlukuluzana phakathi kwababa lomama or ukuhlukuluza umama ngoba engumama kumbe ukuhlukuluza ubaba ngoba engubaba anti sihlelisane njani emakhaya labo baba kumbe lapha ngamasindleleti zodwa amasindleleti zodwa la yeah so ngiyakwazi ukuthi singinike umfanekiso nge-politics anti omama baku-politics omama baku-politics bajayele ukuthethiswa ngokuthi bangamawule so kungani omama bonke abaku-politics banjani bangamawule kumbe ukuthi ukhuluma nomkakho ngikhaya ethi vele abafazi njani liyadelela lilenkani so abantu abona ukuthi usekuhlukuluza ngendawo yokuthi wena ungumfazi akasakuniki inhlonipho lana njengomkakhe kumbe akasakuniki inhlonipho lana njengomuntu ongumama leke likubona ukuthi even nxa lisemhlanganweni kungasuka umuntu ongumama bese bethi leke likubona so yizi izinto izibonelo ze-gender based violence so ngake ngakhuluma labanye abantu kwenye indawo abangoba basebesithi abamama vele yibo abasihlukuluzayo ngoba omama abanjani bayathethisa omama bakwanisa ukuthi atshone engasakukhulumisi imini yonke ngoba ezondile liyakuleke likuyenza into emakhaya leke likwenza ukuthi umuntu etshone ilanga lonke eziyelala kungakhulunywa Omunye wakhona owayethi ngikhulumisa nobaba wami engihlala laye lapha engicatise khona ikhanda singazwisisani ngihlala ngibaleka ngisiyahlala emzini zikhona izihlobo ngazake ngiziqambela ngibaleke ngihlala emzini qedwe insuku ngelinye ilanga isikhathi sekathesi njengoba ukuthi kuyiphinyanga ukhona umfowethu lapha bayi 2 3 ngivele etshani ngivela kuyasika utshani ngabuya ngabakhulumisa lo mfowethu ngaziyela ngikhaya kwase ngihamba kabili etshanini ngithe kungaba sengifika ngikhaya wathi ngitshona ngingadlanga ngathi ngitshona ngingadlanga kathi kamphika ngikobe nazi intambama yasemphekisile wabethatha umgani lwana wangichithela ngayinkobe ngathi kathi lapha sokuliwa ngasukuma ngenhliziyo yami ebusibuhlungu ngamsachovana phandle wathatha ifotsholo wangigamulela kathi izinto eziqeshe zakhona zincane kwavuza igazi ngafhatha isipunu somlilo ngamtshova thukuthi lapho bantu abami kuyasizondisa akula muntu ongathi ethethwe la udinga ukuzwa ukwenda noma asilotsholwanga silotsholiwe ukuthi ungahloniphi omunye wakho ngitsho amadoda asihlukumiza times 20 wena uzame ukuthi lawe umfake esimeni ukuthi ngubaba kambe kunomuntu ongasuka lapha efika emawabeni ngakutshela ukuthi athe sinsaphuma ngisaye emawabeni kufanele akutshele la umtshele ngisaphuma sathi ngisake ngedobho kuzinkulu kufanele umtshele kodwa amado mina ngedwa bengihlukumezeka ngaze ngakephethe ukuthi mana nihlale njani ngithule ngiqede umsindo mntanami so kwaba lotshintsho after ukuthi labe lithule hayi kuyakulotshintsho sesidinga ukuthi ozaqala uningi utshintsho libokhona akufanelanga ufihle into engaphakathi kwakho kufanele uyichaze so kungani kulotshintsho ngalokho ngangemphendula kanti kubangwani mina ngingakwazi ngahamba njengokhona ukuthi kuthiwa singamawuli kambe ungahamba uwula indawo yonke luziqe lokhu uwula umfazi kakudinga bona kabadinga thina siyadinga singabafazi kule mizwa phela esiyizwa ukuthi kade sikustop lesekulapha kodwa amadoda asihlupha times 20 so ngemva kokulwa kwenu la hamba la kumisana nesihlobo kumbe ngahamba kumlisa umfowabo wasikhuza sahlalisha ngaphandle ngamtshaya wafa ngitsho kathesi ngami ngitsho kathesi ngayisesitokisini ngokuthi ngamtshaya sengiyenqa umthetho into engangafanelanga iyesu wayesekuhlokoze kakhulu kambe ungakwathatha isithwala umuntu umnika indoda akuthatha kuchithele emzimbeni ngangilabantwana leso sikhathi abantwana bathi hayi gogo yekela ukhuza mbulala kodwa labo bembona ukuthi ukhulurongo angimzondi ngumkangisibi kodwa lapho wayehambisile ngangazi phela into engiyibonile mina ngisikutshane ekusendemini nantambama nangangazi into engiyibona ukuthi thina ungadlanga ngathi ngithi hayi ngithi emfake inkobe eziko ukuthi
ofuna uyafika ephakulume lami khonapho yabe ngidinga imali yotshala ukuthi lami ngiziphilise. So ukuthi yena akakwanisi ukupheka vele. Hayi kakwanisi mntanami, hayi kakwanisi ukuthi unangikhuluma manga, hayi kakwanisi. Ukukwanisa uyakwanisa manje ngakulami. Uzifanele ukudina la noma ndini noma ngadinga ngifike ngene ezini. Mpheki. So lingazama ukuthi likhulumisane ngakho ukuthi hayi so ngopheka nawe kwesikhathi. Hayi mina yabe ngani ngizichithela isikhathi ngami. Mina ngilefasi ukuthi ngiyateza inkuni ngifaka amanzi eziko, ngifaka isitshebe eziko. Ngipheke masinya ngipheke ngithathe ngimnike. Ngiyabe ngibalekela ukukhuluma mntanami. So manje siyancedisana ngoba kungabe ekhona umunye ose-situation enjengayo naleyo wanje. So lina nxa likhuluma ngokuthi omunye nomunye kakhulumi lingakwanisa ukuthi sithathise ukuthi nxa lisithi liyazithulela kuyenza izinto zibe ngcono liyabe liphila njani. Sabe siphila khona kusengakujayela la isiwakujayela ukuthi bathi abadala ngiyabe abantu ngilaye ngabantwana la emada bathi mama omdala wethu noma gogo wethu vala umlomo kuze uqede ukuthi siqede udubo lokulwa. La kudala kwakuvele umfazi eba ngaphansi kwendoda. Ukuvala umlomo kutshoni. Hayi uyakuzithulela nje ungasiko ukuthi uzondile ungasabuzi lutho. Hayi angibuzi ukuthi ngiyazenzela mina ngiyazenzela ngidinga ukuthi yenzele ngenye indoda ngiyazenzela nangubani. So selikhuluma njani? Hayi siyakhuluma la kule nto encane ufuna ukuyibuza la eminyazi ngiyamtshela ukudinga namkela lapha lokudinga lami lapha kulapha. Ezimingxoxo ke akulazi. Hayi akula. Siyakuzwa ukukhulunywayo esizoxhumanisa lapho ukuthi sikhona sizathola imfundiso esiyaphambili. Ukhona sibili khona lokho akutshoyo ayisizo zinto eziyabe ziphumputhwa zingaba khona kwabaningi phakathi kwezindlu njengabo abantwana esiqalise ngabo ukuthi kule nhlupho ezokuthi indaba singabafundisi kufanele sibafundise sathi ukuthi siyahle siqale ngakho vele sibafundisa bebancane kodwa bayalahlekelwa njengoba nami ngisitsho sithi mina ngilabalungileyo kodwa uzathola ukuthi kabalunganga sekusiya phambili kodwa uyabulokhu uzama imfundiso vele kayingene ebantwini kodwa ikhona so lo umuntu ngambone phatha umuntu ngalolo hlobo wafundiswa asikuthi kafundiswa kodwa weqa njengoba kathi sisikhala ngabazulu ukuthi siyabafundisa ekuseni minute konke akukho esingakuthintithi siyarapha entweni yonke ukuthi sibililungu ibe straight kodwa bakwenze yikho la ukuthi uthi weqa emthethweni awufundiswa ngoba kulamuntu owathathe ngazange afundisa ukuthi kahlale lo mfazi ngaluphi uhlobo ngoba laba endulo babeyibamba leBhayibheli sihlanganisane ukuthi iBhayibheli babeyibamba ukuthi uZaga 14 uthi ukubambana yikukwakha indlu so nxa enesenza njalo sizwa ubuhlungu obunye ukuthi nxa imfundiso ibuya so sisizwe izinto ezinjalo zisipha ubuthakathaka ukuthi ngendlela esithanda ngabo baba lokubabeka kuhle ukuthi baba umuntu okuthiwa baba into enjani eqhakathekileyo phakathi komuzi umuntu omubi owenziwa izinto ezimbi phakathi kwendlu yakhe siyamdingisisa ukuthi uyamhlonipha yini umkakhe nxa emhlonipha sibe sesifica naye kule nto enjalo siyathola ukuthi siyezwa ubuhlungu kakhulu siyabona ukuthi ukuhlukuzeka kwabe kukhona phakathi kwendlu indlu le iyabe ingekho kuZaga 14 ukuthi yakha indlu yakho ngezandla zakho kube ungatsho izandla lezi kube utsho umsebenzi liyabe linza phakathi komuzweni ukukhangelana kwenu ukubambelana kwenu ukukhulumisana kwenu ngoba abantu abakuthandanayo akufanelanga ukuthi kuyetshona ilanga leBhayibheli lithi kungatshona ilanga lokhu ubamba isikhulu so ukuthi ihakhi yona leyo siyayicela ukuthi kayibe khona ukuthi ngabe lithela isifundisa lesi sifundo obaba bekhona khathe singabe bekuzaba mnandi ngoba labo bebezizwa ukuthukululwa emaketaneni lawa balawo ukuthi umuntu ongumama isibane sakho delight kufanele ukuthi umuphi ihakhi ezikhathini zonke atholakale sizwe ukuthi uhappy lemsebenzi enzima uyayisebenza efana naleyakho uyayisebenza ngenxa yokuthi uyabe sizwe njani isoft emoyeni kodwa ungamenza njalo uzudiniwe ngoba kuyabe kusekusiba lelekhingi yokuthi umzimba wakho uyabe uvele usudinwe yinhliziyo so sicela ukuthi sibili ngoncedo lona lolu elisihambela ngalo njengoba sisizwa izinhlupho esilazo njengoba sithe ebantwaneni sesithi kathi sikobaba bethu laba abasithwele ngezandla zonke kodwa besithwele bephinde besiphambanise ezinhlizweni lisilungisele sibili sibihambe silemfundiso esingazama ukuthi nxa sibahakha lathi labo basihakhe
ngoba akula muntu vele ongumama oqalisa ubaba nguyoqalayo ngoba uhlekhwezi ilizwe. Thina sahle sathi sesifundisiwe sabamba lo zaga lowana ukuthi kuthiwa impendulo ethobekileyo idedisa ulaka. Ubaba ngakhwaza uyazehlisa mbijana. Ungambona kodwa sesale sekuthi hayi lapho yikho engani kungani kuyangizwisa ubuhlungu kusibili ukuthi ayezindile ukuthi uthi kulobunzima obukhulu sicela uNkulunkulu asingenele. Ngikhuluma amazwi ayakhayo kakhulu. And into yabona nxa uyikhuluma ingani lula nje ukuthi abantu babe nobudlelwano obuhle. Kodwa kusuka ezizinto kulahleke kube lobunzima, abantu sokuliwa, akusakhulunywa kuhle, omunye vele sehlala elolaka. So I think asizamile ukuthi sike sikucungule ukuthi kanti kuyini okwenza kuhlale kube le gender based violence emakhaya. Ngicela ukuphoza nibe ukuba okuyizinto lokho kukaningi. Obaba iproblem ukuthi umama angachaywa ngubaba, angahlukuluzwa ngubaba kulula ukuyareport ubaba. Ubaba angahlukuluzwa ngumama kumbe echaywe ngumama ngoba kukhona vele emakhaya. Bakhona obaba laba abachaywayo futhi. So kunzima ukuthi ayereport umama ngoba bazamhleka. Even amapholisa amboni mina nxa babengahamba ayereport ukuthi umama uyamhlukuluza onitshayile. Angabiza umama sibili afake izankosi kuthi uya ecourt yokuthi uhlukuluza ubaba. Yikufika futhi baphinde bamjojwe isithuthu ngachaya umfana. So kukhona ukuthi kulabo mama laba abahlukuluza umngane. Ufice ukuthi ubaba yinkosi yomuntu akakhulumi but umama uyahlukuluza ubaba. So izinto lezi kumele sizibalansise. Bakhona obaba abahlupha omama, bakhona omama abahlupha obaba. Okuphilayo isibili ukuthi umama uyahlupha endamtshaya ungakaze ayimtshayela laphakathi kwabantu ukuthi abantu babone ukuthi umngane vele mina ngiyamtshaya. That's why ngicela ukuphoza isibili yibe esayidini labo baba. Bakhona omama abahlukuluza obaba lokhamba ukuthi la uzuza umbone ukuthi ubaba lo uyahlukuluza. Kodwa kungumama siyakwanisa ukuthathela amanyathelo ukuthi ayi umama lwana kambaza ahlukuluzeke kangaka. But kuyabe kunzima ukuthathela indoda ukuthi usabani wahlukuluzwa ngunabani. And uzuza ukubone la iseze kuvumela ubaba lo uhlukuluzwa. So ikonsithi kumele sikulungisise both sides ukuthi obaba abakho. And bakhona abanye obaba labade bengakhuluma njengami ukuthi bakithi lathi vele futhi siyahlutshwa. Oba ukuthi nxa ephume wayaphandle uzwe bethwa ngumoya lwana ukuthi doti. Angabankhaya sesikhuluma iqiniso kulento ungamelanga siyibalekele siyayibalekela sibili ukuthi baba kuba qhakathekile la nxa engaku ignore khona ukhana ukuthola ukuthi baba la nxa lililema kuqhakathekile kwesesikhathi kuyangani kumphisa inhloni nxa iphelele ukuthi ukuhlonitshwa lokhu lami nxa semphinda sensenzeni lakwazi abanye obabothi noma kubiza sibile lothando la we kwesesikhathi kulabanye obaba mbe kulabanye abantu khona phana hayi kodwa bakhona nabani we ufunani ende kube ngasukuthi kuyaliwa vele mzwalo vele nje impilo yakho. So kulabanye obaba abakhululeka nxa bephandle yakho ukuthi nxa usemsebenzini echayisa kungafika umnqondo lana uthi sensiye ekhaya uthi maye ngabe kuhlalwa khona la. So kwizinto lokho nje abanye singeke sikuzwisise ngoba singaze sihlangane lakho singazake sikubone kodwa vele bakhona abanye obaba sibili abathwele nzima emakhaya. Bengifuna ukuthi khona uba bengabe lenhloni but ungafika laphana emapholiseni andi uthi ngicela ukubona abe VFU bakuncedisa khona ukuthi ufike eCharge office uthi mina ngichayiwe ngumama vele bakuhlela but ungabona abe VFU bakwanisa ukuncedisa.